Motivation vibes in kusase uyumduduzi kaShabangu siphinde futhi sibonge ukuthi sihlangane sizokhuthazana nje sikhulume nazi indaba ezimnandi zokukhuthazana sakhane yazi ini into enginothisile ukuthi umuntu ngeke aphile kuphela ngomholo owodwa akwenzeki umuntu ngeke azaphile kuphela ngomholo owodwa noma ngomsebenzi owodwa kodwa umuntu angaza aqala ukuphila uma ngabe senza imisebenzi ithi ayibe u2 maybe 3 yemsebenzi maybe kuyale phambili kodwa nje umsebenzi owodwa umuntu ngeke azaphila kuphela yazwa ngisho kanjalo ne into engenza ngikhulume kanjalo ukuthi iningi labantu abasebenza umsebenzi owodwa bahlezi befuna increase bahlezi belwa bahlezi beshoda bahlezi bekhala bahlezi nje abantu bakhona kancane bayo strike hayi ukuthi zonke lezo zinto zirong ukuthi mazenzeke but angazi not unless ukuthi wena ufuna ukuphila impilo yokuhlala ucomplain ukhala abelungu mina bangibhadale abelungu bangiroba ini kodwa nje uma ngabe wenza umsebenzi owodwa ayangeke ngikuxoxela impela umuntu ngeke azaphila ngomsebenzi owodwa lokho it has been proven many a times ukuthi umuntu ngeke azaphile ngomsebenzi owodwa kuphela umsebenzi owodwa uyokubhadala nje a certain amount of salary mabuhola ngenyanga uyokubhadala nje leyo mali leyo ozokubhadala yona eyokubalansisa lapha nalapha mhlambe futhi ubalance okungcono kunabanye uthola ukuthi babalansa less impela or badonsa kanzima wena okwakho awudonsi kanzima mhlambe inyanga futhi ithi phela inyanga ube futhi unemali ya last month mhlambe futhi before yabona should like nje at least wena ubalansile kodwa still kunjalo abantu abaphila ngomsebenzi owodwa obathola each and every time baya complaina imali bilokhu ikhona isebank kodwa umuntu umthole complain that's why abantu kunzima ukuphana ngemali that's why abantu kunzima ukusizana umuntu angancamela ukuthi impela ngakuthengela utshwala akuthengele whatever udakwe kube yisimanga but mawusuthi ufuna imali yento eserious kunzima umuntu akunikeze ngani ngoba uzazi yena ngaye eqala ukuthi akekho umsebenzi awenzayo awumenelisi kuphela nje uyambalance ukuthi aqhubeka aphile umuntu ngeke azaphile ngomsebenzi owodwa lokho asikuvumeni we need umsebenzi futhi wes2 siyawudinga umsebenzi wes3 and lalela ke nazi indaba ezimnandi kule nkulumo engiza nayo indaba ezimnandi ukuthi omunye nomunye uNkulunkulu ufakile something kuyena akekho umuntu angazange uNkulunkulu afake lutho kuyena sinama gift kuphela nje ukuthi ahlukene omunye unegift yokudlala ibhola ke elibonakalayo omunye mhlawumbe uyacula omunye actor whatsoever but sonke sinama gift abanye banama gift yokusebenza nje ngezandla mhlawumbe bayaqhina benza ama hairstyles abanye bakwazi ukwenza ama woodwork but sonke sine gift ethile leswa ngithi mina umuntu ngeke azaphila ngomsebenzi owodwa sawudinga umsebenzi wes2 but umsebenzi wes2 indaba emnandi ukuthi uza noNkulunkulu nje omunye nomunye uinstallile kuyena ukuthi wena you are capable of ukwenza into ethile wena you are capable of ukwenza into ethile kuphela ukuthi futhi hayi ukuthi asizazi abanye bagudi nje emabhodweni bayakwazi ukupheka kanti futhi nemsebenzi abayenzayo imisebenzi nje right yabona babhadala right kodwa futhi bane gift ngapha ngasemabhodweni bayakwazi ukupheka and umuntu wakhona uhlale naleyo nto leyo ukuthi yazi mani mangavula ibusiness lokupheka ngani ngoba uyazi ukuthi noma ngisebenza la ngisebenza khona but still awubi na that satisfaction khona that thing imali ngaba khona impela uyithole but ke each and every time khona this unsatisfaction le khona lento leneshodayo yokuthi yazi mani kulomsebenzi engiwenzayo mangingenza into ethile then ke manje umuntu mangabe engathi esebenza la aphinde futhi enze nento ethile le
eza naye emhlabeni eyimbethe eyifumbethe ngesandla. Yazi I'm sure nezitrike zingaphela nasemsebenzini, ngoba into eyenza ukuthi kube nezitrike emsebenzini abantu bafuna imali kangaka, it is because vele abantu they are not happy nale mali abayifunayo, le percentage abayifunayo, noma bangayithola after nje isikhashanyana esincane futhi bazobe sebe complain bethi ayina le mali lena encane whatsoever. Hayi ukuthi imali abayifuna kakhulu, vele bafuna imali but uma usuyadipha nayo yonke lento, khona this space esisebantwini esidinga nje ukufulfillwa. Yazi ungahola imali encane ecompany oyisebenzayo bese wenza lento uNkulunkulu angibathisa yona mawuze emhlabeni. Yazi mawusubalansisa lezi zinto zoyi2, mhlawumbe futhi zingafaki imali etheni kunabanye, abanye bafaka imali ezinkulu, mhlawumbe kwena ingafakinana nemali etheni, but yazi ungaphila impilo yokungacomplain, ungaphila impilo uhappy, ungaphila uthi ya vele ngiyazi ukuthi kule company yami abangibhadali kahle but I'm happy because I'm also doing this, and lokho engikwenza kuyangibalansa. Yabo nje lokho kwenza ufulfileke, ujabule. Kanti ukusebenza umsebenzi owodwa, ey man, abantu behleze becomplain, abantu behleze bekhala, abantu ke nje futhi abafuni nana nokusebenza nasemsebenzini yona leyo, noma ngabe babhadala kahle. It's a sign leyo yokuthi umuntu ngeke azaphile ngomsebenzi owodwa. Lalelo uyawudinga umsebenzi wesithu. Lo msebenzi wesithu unga offloada lesi stress onaso. Lo msebenzi wesithu unga offload izinto eziningi, nale happiness ongenayo ingaqala ibe khona. Yazi ubona abantu, mangabe ubona abantu bezenzela nje yazi impilo bese ngazathi ba give uphile kuyona, bashoda ngalomsebenzi wesithuli. That's why abantu bathole indaweni man, ubone ukuthi ngazathi ba give uphile, ngathi baphelelwe, bayasebenza but nje the minute bethola ithuba lokuphumula umuntu vele angaphumula amosha impilo ingenxa yokuthi kushoda lisa space. Yazi umuntu mayengathola lo msebenzi wesithu awenze, I'm telling you, abantu bangaphila life ene purpose emnandi ejabulile. I'm sure nama divorce angancipha, I'm sure mani yazi nakuma counseling sessions kungancipha into eziningi uma abantu bengenza futhi omunye umsebenzi wesithu. Lalela una something ngaphakathi kwena, ikhona kuwe. Yazini ngizama ukuyikhipha, ngifuna ukuyidonsa, ngifuna ukuthi igcine iphumile that thing, because leyo nto leyo I'm telling you ingachange impilo yakhe, ichange nempilo zabanye abantu, uphinde ushiye legacy ngemuva. Ngumduduzi ngwakashabangu. Lalela ngiyayehla la, siphinde sihlangane futhi Monday soyigibela. Motivation Vibes in.